A novi izazov ravno s kineske središnje televizije u zagrebački studio. Stjepan Hauser i Luka Šulić, dobro mi došli. Hvala na pozivu. I koja je razlika? Zagrebački studio, kineski studio? Ima li sličnosti? Nema, ovdje je, na primjer, voditeljica, ovdje je puno Hvala, dobro. Sad mi je neugodno. Velika je čast bila nastupati na kineskoj televiziji za kinesku novu godinu. Kako ste se uopće našli tamo? Pa pozvao nas je naš prijatelj, pijanist Lang Lang, koji je bio gosti na našem drugom albumu i znamo ga već nekoliko godina. Drugi album. Intuition. Odmah da iskoristim priliku. Ljudi, savršen poklon za Valentinovo. Idealan, ali to ćemo kasnije o darovima za Valentinovo. I tako smo se našli tamo. Zapravo. On vas je pozvao na njegov poziv. On je velika zvijezda tamo i zapravo... Da. On je tamo naprosto heroj nacionalni. Ponos Kine, zato je postigao nevjerojatne uspjehe izvan Kine. On je kao... Ovo je on na slikama, je li tako? Da. Ona je lijevo. Ona je lijevo. Dobro. Ona je lijevo, to je ono. On je ponos naše zemlje. Kad sam pitala za razlike, pa ste me zbunili sa onim komplimentom. Naravno, oko 1 milijardu gledatelja je zapravo gledalo taj prijenos kineske nove godine na kineskoj televiziji. Poslije ste proslavili negdje tu novu godinu, gdje ste išli? Sa njim smo proslavili doma. S Lang Langom? Da. Rekao je idemo, bit će sjajan party, i svi smo se uzbudili, onda je rekao, moja mama će napraviti dumplings. I onda smo jeli ovako za stolom. I svirali, igrali ping pong. To je bilo to za novu godinu, nikakav tulum, ništa. Ne, a mi nismo ti tipovi, mi nismo partijaneri u duši. Ne, nikako ja. Dobro, godina konja, kažu da je godina putovanja, nešto što vama sigurno ne nedostaje. Zapravo, rijetko ste jako doma. Ovo je stvarno čast vas uhvatiti duže od nekoliko dana da boravite u Hrvatskoj. Je li vam naporno već postalo malo stalno putovati, biti na putovanju, Luka? Pa nije, zato jer imamo priliku dijeliti našu glazbu sa toliko ljudi. To, mislim, vrlo smo zahvalni i sretni. Tako da bilo bi sad, ispali bi nezahvalni i zapravo... Da kažete da je zapravo naporno. Ali je naporno, naravno. Ali sad snimamo nešto ovdje, nove stvari, tako da smo u Hrvatskoj malo više, tako da... Dobro, sve je počelo sa onim spotom Smooth Criminal prije koliko, 3 godine, je li tako? Pojavio se na YouTube-u, pogledalo ga je milijuni i milijuni ljudi i tada je krenula zapravo vaša strelovita karijera. Što ćete pamtiti te 3 godine kao najveći uspjeh? Sad... Ovisi, ima više vrsta uspjeha. Ovisi u kojem aspektu gledate uspjeh. Pa poslovni uspjeh kao popularni violončelisti koji su nastupali... Mislim, toliko tog se desilo te 3 godine da je nemoguće išta izdvajati. Sve se nekako vodilo jedno u drugo i tako se sve divno posložilo kao nekoj bajci. Baš je priča za film. Tako da ne bi ništa izdvajao posebno. S Eltonom Johnom ste postali kućni prijatelji, na primjer. Recimo. Da, na primjer, znači, kada je izašao taj Smooth, sve je vodilo jedno od drugo. Zao je Elton, preko Eltona smo došli do drugih suradnji, drugih prijateljstava. Onda, normalno, ugovor sa Sonyjem, pa ti nastupi na tim TV šovovima, Jay Leno, Ellen DeGeneres. Kako je to bilo? Kako je to izgledalo? Stresno. To je bilo stresno, zato je to bio naš prvi nastup ikad na televiziji. Odmah kod Ellen DeGeneres. Prvi nastup ikad, naš, kod Tučelos je bio kod Ellen. Naš prvi koncert ikad je bio na iTunes festivalu u Londonu. Dakle, vi ste odmah krenuli na veliko. Mi smo krenuli s vrha. I onda samo padaš, sve može ići samo dole nakon toga. Ne, dobro, još uvijek ide. Milijarda ljudi, nije loše. Dobro, s Eltonom Johnom spomenuli ste ga, zanimljivo je to kako je on zapravo vas prepoznao, možda da ispričamo tu priču. Kako je on došao do vas? Ja mislim da se Luka svidio. Da, Luka. Nazvao me odmah i pitao je li ima Stjepan dečka. To je bilo prvo pitanje. Imaš li? A nećemo sad o tome. Ne, Luka, ozbiljno, studirao si u Londonu, zapravo jedan od donora tvog fakulteta je Elton John. Da, on je preko akademije, te kraljevske, došao do mene i tako je počela ta suradnja. I on je nazvao i oduševio se, negdje vas je vidio isto taj spot Vidio nas je na YouTube-u isto i tako je to sve skupa počelo. I sad s njim nastupate i u Las Vegasu? Da, već smo 2 godine nastupali s njim, obišli smo cijeli svijet par puta.
i sad ćemo opet ići u Las Vegas. Tamo je kao drugi dom. Tamo sam htjela pitati, osim ovdje doma, zapravo, s obzirom da toliko putujete, gdje se još osjećate doma? Ima li uopće takvo mjesto na svijetu, osim... A mi muzičari bi se svugdje trebali osjećati doma. Zapravo, moja dom je pozornica. I onda tamo se najbolje osjećam, na pozornici. Izvan pozornice ja ne funkcioniram baš dobro, kao što vidite. Dobro, ovo je isto pozornica i odlično funkcioniraš. Ozbiljno? Da. Pa mi se sad dijelimo kompliment. Pa da, to je to zbog Valentinova? Tako je, tako je. Sjajno. Luka, Las Vegas, drugi dom možda, s obzirom koliko tamo boravite? A meni je tamo super. Sunce, lijepo vrijeme. To je kao Disneyland za odrasle, kažu. Tako da. Dečki, vi ste nedavno boravili u Santa Barbari, odgovarali vam takva klima, je li to baš klima s kojoj se dobro osjećate? Da, ja mislim da je tamo najbolja klima na svijetu, ta Kalifornija i to. Kako je bilo, Stjepane? Najpogodnija je uvijek ono, nije ono prevruće, nikad nije ono hladno. Baš ono, potpisao bi za cijeli život takvu klimu. Santa Barbara uvijek ono, surfer i plaža i to je to. Da. Dobro, rekla sam da ste rijetki su trenuci kad ste doma, no kad ste sad ovdje, kako provodite dane? Snijamo novi album, nove stvari. Opet radite? A stalno radimo mi. Tako da, ovo lijepo vrijeme danas, to za nas ništa ne znači, jer smo u studiju. Dole, ko u bunkeru. Jesu li bar roditelji sretni? Da li zapravo sad mamina kuhinja na dijelu, nešto što se možete posvetiti, nešto što vam nedostaje možda? Pa ja sam se najao sarme napokon. Čekam cijelu godinu tu sarmu i napokon sam dočekao. Stjepane, blagdane si proveo u Puli, pretpostavljam? Kakve blagdane? Božićne ili? Tako je, da. Kad je to bilo? Već davno, jel nisi to već dugo bio doma? Ko se sjeća toga, evo. Ma nismo puno bili ovdje. Uvijek je neka strka, zbrka, žurba. Dakle, ništa od mamine kuhinje? A tu i tamo, ono. A kad dođem doma nadoknadim sve, ono. Sve natrpam za cijelu godinu. Zimnica. Odlično. Dečki, drugi album, spomenuli smo, nazvali ste Intuition. Kažete, zbog te posebne intuicije, kemije, koja se zapravo dogodila između vas dvoje. Desila se kemija na prvi pogled. Desila se kemija na prvi pogled ovaj dan. Sve u znaku zaljubljenih i Valentinova. Da li uvijek tako? Jel se uvijek dobro slažete? Je li uvijek med i mlijeko? Nijemo leptiriće u trbu. Uvijek, kad se svaki put kad se vidimo. Hoćeš ti nešto reći o tome? Luka, kako se slažete stvarno? Da li je Stjepan... Pa uglavnom super, slažemo se. Ali bude i nekakvih svađica. A još je čudo kako se slažemo, s obzirom da smo skupa više nego bilo koja. Više nego ljudi u braku. Da, puno više. 365 dana u godini, najmanje. Možda i više. Još uvijek leptiriće imate, to je važno. Da, to se cvijeta na sve strane. Samo što na sreću ne trebamo zajedno ni spavati u istom krevetu. Gledajte mu sjaj u očima. Dobro, znam da ste kao djeca puno zapravo i vježbali koliko od 4 do 10 sati dnevno. Imate li osjećaj da ste nešto propustili u životu zbog toga? Uvijek nešto mora žrtvovati da bi dobio nešto drugo. Tako da, to je sve izbor nečiji. Tako da nismo imali to tipično djetinjstvo ni mladost koju imaju naši vršnjaci. Ali zato sad imamo... Slavu. Sad mogu nadoknaditi sve što sam propustio. Slavu, novce, sve imate. Sad nadoknađujem. Luka, pati li tvoj društveni život zbog posla koji radiš? Pa ja nisam nikad bio previše društven. Mi smo autisti, ono. Uvijek smo bili onako. Ljudi su nas čudno gledali, ono, u svom nekom filmu, svijetu. Ono, nepristupačni, nesposobni za ikakvu međuljudsku komunikaciju. Pa niste dobri ste u ovoj međusobnoj komunikaciji. A ne, to smo se sad, privikavamo se. Sad smo, kroz ove 3 godine smo se, bili smo primorani, prisiljeni otvoriti se ovom svijetu. Evo, otvorite se sada pred hrvatskim gledateljstvom. Dragi gledatelji, mi smo otvoreni. Priznajte mi sve. Luka, kako si proveo Valentinovo? A bili smo... Na Masimu sinoć. Zajedno? U Domu sportova, da. Zagrljeni. Ovako smo slušali. Jeste li vodili još nekoga? Našeg tonca iz studija. Vodili smo ljubav. Kako je bilo? Sa sobom. Neozbiljno, djevojke, trenutno ste u vezi ili niste? Ja sam strašno usamljen.
bio sam jako usamljen za Valentinovo, to je bio jedan tužan praznik za mene. I ako sad neke gledateljice ovo gledaju... Hoćemo im poziv, broj poznat u redakciji. Da mi zapravo uljepšaju ovaj tmuran dan. Za editorial jednog poznatog časopisa gdje smo Martina i ja bile gosti urednici. I tom prilikom smo napravili jedno snimanje i ono što je nastalo na tom snimanju je jako nadraslo potrebe tog projekta. Onda smo se mi odlučili, kako je u to vrijeme bio natječaj Ulupuha za izlaganje ove godine, to se uvijek ide 1 godinu unaprijed, ono što će se događati, onda smo mi prijavili taj projekt, proširile ga, zamislili što bi od njega mogli dalje, zapravo svi zajedno, nas 4 i to je to, sad ćemo to vidjeti u petak. Martina, zapravo je riječ o jednoj animaciji, obliku pokretu. Dvojica me Da, dobro, zašto? Treba ih što je smiješno. Valerija Karaš, kako je bilo? Diker? Deker, kako? Imamo neke asocijacije. Ja sam mislila da vam je moda smiješna. Mislim, dobro, stvarno, dečki. Zagreb, Martina, zanemari. Dakle, riječ je o animaciji, fotografije, obliku pokretu. Da, takozvani gifovi koji su zapravo se desila jedna zanimljiva priča tamo, pošto smo snimali sa jednom predivnom curom, plesačicom Petrom Hraščanec, koja stvarno predivno barata svojim tijelom i radi krasne pokrete. I onda se iz svega toga stvorila jedna nama zanimljiva priča. Evo i vidimo zapravo te fotografije. Samo će to nekako na izložbi izgledati potpuno drugčije. Dobro, dečki, vidimo je jako zabavno. Ne, dečki će ostati s nama, jer me zanima kakvi ste vi s modom. S čime? Modom. Pratite li modu? Tko vas odjeva za nastupe? Ne, ovako super izgledate. Dobro, pazi mikrofon. Sorry. To će ti još ispast. Tko vas odjeva za nastupe? Dosta uvijek elegantno izgledate. Sad mi ne možete reći da ne pazite na to. Ne pazimo. Dobro. Danas sam se obukao ovako zbog tebe. Odlično. Luka, molim te, reci mi ti. A mi uvijek imamo isto. Traperice, tenisice, Dobro, što je s majicu. nastupima? Pa isto tako na nastup. Malo ste češće u odijelima, pretpostavljam. A to da, ali to nas je Elton obukao. Elton vas je obukao. Dobro, kako vas je Elton obukao? On je ovako Ono dosta biti, poznat. on je ukrao to od odjela, tako da izgleda malo bolje. Ovo je lijepo odjelo, fino. Vidite. Koji je Elton? Elton John? Koji je Elton? Kao je oni se tako razbacuju sa svojim kućnim prijateljem Eltonom, pa Elton ih je odjenuo. Elton je osmislio zapravo vaše odjevne kombinacije za nastupe u Vegasu. Da, samo nam je dao odjela. Kakva? Dobra. Dobra. Ovo. Crno, uvijek sve elegantno. Da, elegancija. A ima onih štokičastih. On to ne nema. varam, da. Aha. To ne, to vi nemate, jel ništa? Ne bi nama to stajalo. Ja se ne slažem. Mislim bi mu odlično Da pače. Evo, kad smo kod sajma vjenčanja, razmišljate li vi o braku? Pretpostavljam da dobivate bračne ponude od svojih mladih obožavateljica. Treba ići na sajam vjenčanja nad ženu. Pa evo, Jelena traži muža. Ozbiljno? Da, jesi pogledao, nisi je Pa da, procijenio. a nije bio sam zauzet, pričali smo. Zanimaju se mogu na dečki sve za strane. modu, inače dok je zapravo Jelena se javljala iz arene centra sa sajma vjenčanja, uspjeli su ih dame zapravo zainteresirati za modu. Malo. Kad spominjemo obožavateljice, u Japanu su potpuno zapravo lude za vama. Znam da kad tamo idete, odsjedate pod kodnim imenima. Kakvim, Luka? Pa on je bio, aj kaži. Fifi, Kiki, Riki. Ma to se izmislio. Ne, ozbiljno. Ne, ozbiljno. Pa izmislio sam, ali... A čekaj, zašto Fifi Kikiriki? Otkud takvo inovativno Pa ime? pitali smo me ono, šta želiš biti, koje je drugo ime? To mi je prvo što je Uvijek palo si na želio pamet. biti Fifi Kikiriki. Ja mislim da da. Luka, Ja ću svoje ti? dijete nazvat Fifi. Onda uvijek ga pita na recepciji, Mr. Mr. Fifi. Riki, Mr. Riki. Luka, ti? Da sam je nešto Jaguar. Nešto. On se, ono. Čekaj, je li to uistinu A sad moramo potrebno? promijeniti. Da, sad svi znaju. Sad svi znaju. Dobro, je li to uistinu potrebno bilo ili je to Ma je, zapravo je. vaša zezancija? Potrebno je. Što? Kako se događa da one dođu u hotel i Da, jednostavno... bez obzira na to su nas našli. Jesu? Zato jer oni idu u svaki hotel u Tokiju i čekaju tamo. Razdijele se valjda po hotelima. Dobro. Da. Je vam to zanimljivo ili vas pomalo plaši? Pa Jel ti zanimljivo? Luka? Ajde, reci nam. Pa ono, nije da me plaši, ali mislim, svejedno mi je u biti. Mene plaši. Ja sam jako strašljiva osoba.
I vjerujem da obožavateljice to jako vole. Da, one me vole preplašiti. Dobro, kad ste na turnejama, kako se hranite? Ja volim, na primjer, di god se nalazim, ako smo u Japanu, volim još samo njihovu hranu. Ako smo u Kini, samo njihovu. Di god volim njihovo autohtono. I niš drugo. Ako sam mjesec dana u Japanu, ješću samo japansko mjesec dana. Znači u Americi samo McDonald's. Da. Mjesec dana. Što je najčudnije što ste jeli na putovanjima? Ne znam. Ništa čudno. Pikova munda. Ozbiljno? Pa to ste mi vi rekli da je nešto. Ne, ali to ima samo u Omišlju na Krku, nisi to probao? Nisam, baš me zanima okus. A jeli smo kita u Japanu? Kita? Ali okej, spomenu. Su nas neće pustiti dok ne probamo sve. Lijep pozdrav iz Omišlja, a vi društvo stignete još uvijek na Bljak festival, jer on će potrajati duboko u noć. Ivana, mogu samo reći bljak nakon ovoga svega. Hvala ti puno iz Omišlja na Krku. Dečki, ne bi se složili sa mnom, ogladnili ste gledajući zapravo ovu reportažu iz Omišlja. Da, mi smo mislili da je ovo za ukras, a zapravo jeste. Zapravo ja sam isto do ove emisije mislila da je to za ukras, ali vidim da dobro vam paše. Kakvi su vam planovi? Kamo idete sad, nakon što zapravo ste ovdje u Zagrebu, boravite i snimate album? Idemo u Japan. Japan? Naša 3. turneja. Pod novim kodnim imenima? Da. Idemo iz kita opet. Da, to će biti odlična turneja. Već je rasprodana odavno. Zapravo duplo duža nego što se planiralo. Naprijed, treba biti jedan koncert u Tokiju i prodao se šokantno, minuta. I onda su dodali još 3 datuma. I tako i u drugim gradovima, tako da je skoro ćemo cijeli 3. mjesec provesti tamo. Ovaj put idemo ne samo Tokio, Osaka, Nagoya, nego idemo i u Sendai, idemo u Sapporo, idemo u Hirošimu, Fukuoku dole. A u Sendaju ćemo biti baš kad će biti obljetnica te tragedije. Tako da, a tamo je još uvijek zapravo vrlo nestabilno stanje u Sendaju, jer to je sjeverno od Tokija. I tako da to će biti posebna prilika, ja mislim, za nastup i Biće emocionalno. Rasprodani koncerti, stalna putovanja, turneje. Pomalo im i zavidim. Dame, sunce je dobra najava proljeća. Pretpostavljam i vaše nove kolekcije. Da, mi radimo svaki dan nešto novo zapravo, a onda još u svo to napravimo i kolekciju koja bi recimo bila za tu sezonu. Što će obilježiti? Koje su boje? Zapravo, sad se pripremamo, to nam je nekakav projekt, još je možda prerano pričati o tome, ali radit ćemo jedan mali kapsula projekt u nekakvim bazičnim osnovnim bojama, malo polusporti, pa ćemo vidjeti. Više onak nešto ležernije, recimo. Casual. Napravit ćemo mali pomak od onog što smo do sada radili. Ali o tome ćemo... Da. O tome ćemo drugi put. Puno vam hvala, dečki, puno vam hvala. Želim vam sretan ovaj valentinovski vikend. Uživajte na putovanjima i željno očekujemo vaš novi album. Hvala.